For the first time in the history of the akans, account for it united towards one purpose. Ebusia one. Yenimza in the history of the people of Akan no. One more bakwasemu from 1700 1701 ebobobano. Account for it beginning from the Asante Dentran Tokwa no bobo badwa. Nam Swama Asante Fokonya Omontam Kesi and Kamwasem in relation to 242 Dikai. We all know what happened. Yeah, so Prahun and Zimbi says account for unity now a problem since then. About 450 something years in getting to 500 years in the day. You say account for unity a Zimbi. Politicians Edward Mujimu no more say no near their dinner, making sure say divide and conquer the Bay Juba. Will you believe, sir? They have started united. Now, and 70 more word to the extent say even we have not accounts, people from the voter region. Our almost Edward home. Ejibuni say yes na najima bedu edin sembi abeto abontia sansa Ghana for emebunu cutting across the various parts of Ghana region wise no omo chese omo ene no enyadwe. Now this time the man some dey much crazier K1ng no obehunu say ye nuanom abonofo no nkan sembi si ya asantefo ni bufu ya retaliating towards dormaahene ka bon sa abonofo nso asware no mo nso twa videos du gum towards the asantes na nka ye banda abonofo aka oma no atom. They are not talking. It looks like Oma fed up be of Ayen and Najma, but even Dormaahene and Kase Mumpua, Mutimi saw life issue in Canberra, discussed the topic on how to disrespect the people of Asante. We are not seeing them doing that. And Sammy Betoja, aye, hey, a man was a na Dormaahene, Assembly say crowd one time was Sante mine any ayakoko, and Nana Santihima ato, akwa na wonum enyina etwaja adwoe afi na wasai akobere omukuru. Number 2 broni koko akwasi broni koko kora agi atum a document history afi ena wo beye hey asema wodi bay wanhwe ya Ghana enjo ebi kora ebisa na Dormaahene se na Dormaahene empu Moses etimi de poma epai epum eno Mary woni be menhiem otimi nyinsan ewoye eniema bebre esiye nanso ebeye nananom gidie se okonfo a prophet and ye ka konfo a prophet be etimi akomande golden stool from the sky what say wonti bi da nanso bible mu no odifo bi Elisha say Elijah na onyankopɔ timi soma kwakwado bi emakoma na duane ewo enwuram ni nyina mugidi ebi kora nso bisa ne se na Dormaahene wo abusua a wo firi mu eye duane abusua abakwasam ekere se aboa okanaman ekofa agenti a ehye nano a wanum enedi eja ebe wiasem te se firewood a edere. Now number 1 wohu aboa kraman a eja hye nano da na se aboa kraman kora timi de ade hye nanu mu a eja ede enya aduane ene ye no a wom kraman ne be de na wode nano akosom ena wode janaba na mo na mudi eja be wiasem na wo so wunyi ni se sikadwa firi soro ne bae Obia kachiro se yebetuma akom konfo ne tese ni ama bibi afiri soro adwuma badu antoso yemi eni ma kura na okura ya kan sikaja kofi no beyide ba dwam no won hu se ne ba soso won hu se ba soso doma abakosem mu no ya metate se mo se aduana mu yuja na ye kraman ya no oja etuana no nana me no tu osesi e kraman ya ni tifie so hu se boche aso a enya ade obetimi mpo akwakofa ho sanse the moment a eja ne befa ne ho pe wanhwe ani hu nwi mpo ni nyina bekuku enti se mu gidi se aduana eyoja na ye kraman ya no oja tuana no wa abra minim se so di jatua kraman ya no a anhwe akraman ne be hyehye a enu de wugidi aden na obi nso se ne sika dwafiri sura enu de wunyini ohina akasa mabuta akasa sekeda akasa na atana watch uchimie wo yeso ye judge why na ma wo ye judge uchumu kwa tenteze makoma mponku abua asia se ye fe obedu kwa asia ye di uchumu die uchumu se eyi mamponku kwa asia be kaseti esikadwa kofi utibi so ankeye utibi so a wan usa asante hina afro play na ko sesis ka boda e da wo she ko tie hu
na won satitemu se konfo ba aboa jimi kurasini kwasia si e fra dormaahene ma aboa chumu dorma chumu hema aboa he the whole Ghana a chumu hene chumu wonna mana pa de bo na utu na ya answer afford the kwasia won de be yo aboa ne wona wo fu jimi wabi akobubu more wabi akobubu more ohina omore egu wabi akobubu more ne twu ne ntini abuna kwabena bedu jimifo asiaba aboa edi ne ku mame jimi abra kwabena bedu edi ne ku mame ochina wa meka mini obi e wo bika abra kwabena bedu e edi be ne ku mame utrum di ede ba lock di wachi aboa ode no me abeka yiwo maifo hu fi wate hu fi aboa hu se da katini ba asia se sikadwane ya welde te se wadwene sikadwa kofi no ya soso te se wadwene ya welde te se wadwene abla kwabne sikadwa kofi no ya soso te se wadwene ya soso ete se wadwene because wadwene ni say portals wo mu eni aso ama asia wodo obehu medanya ni na mo renu mu buye aboa osia abo jain sada katefo mo ne wo de medanya ne no na wonko bubuye aboa wate asia ose onye dormaahene mamu mfama no nka busue semsa oye dormaahema plus minus oye dorma transgender ontimi ne dormaahene aboa jimi sei oye transgender aboa oye transgender no di nkwasia foso odi enkwasia foso oye transgender en odi enkwasia foso because abena kwabena onye nkwasia fo hene a ohene be na odadwene odasumya so dwene ebebie na no aka nkwasia semsa ohene ben eno wani die ede mane maifo kura jimi semsa abefiri na numa ba senyo ohene aye wo ni truma enyo ohene ya wo ni truma ma na adwene epie firi na numa ohene ben na odasumya so a obeka nkwasia semsa akura mebia koka ne man abuwa wate asia wutipa ni otumfo ne ne yire nete abakwa bina wo yire ne wan dormaahene wo yire ne hwan ochina do yire ba ba kire yen otumfo ne yire de Lady Julia oye lawyer ni abakwa bina wo yire ne hwan fa lesbian partner ne ba kire yen fa lesbian partner no fa ne ba kire yen abakwa bina ba duwe fa lesbian partner ne ba kire kwasi ani mu wate ukwasia entoso ebroso ukwasia etuse tujimi ukwasia etise tujimi ensu ogu so anetu abuo jimi asia ohine tankas o de try na behu dormaahene wo tekrema enko wenu mu ate wo tekrema etwa frede wo wenu ti se ogwan a owe semina wo asante abakwasema eda ho fitete abakwasem a efa wiase nyina ni asante abakwasem no wo atete kwakurase ni we na wo na aba be kire se atoro ana wo na aba kire se asante abakwasem no anya no kware ana wo na aba be se asante abakwasem wo yo hino kurase ni atete kwa papa na mo bonofo youth ene doma youth na mo hene no ojimi ne ho na mo hu se ojimi ne ho regu na ni ase na se munya asem papa bi ka kire no ojimi ne ho anamo so ma ba social media na ma ba ye mo sia pro na mo so mo de keka ne amope sabone e no reba to ama mo no me ka kire mu pen ono no ojimi ne ho no obewu akọ eba be ya abakwasem a ebegu mu ankasa mo ani mase sabone no reba to ama mo mu youth na ne nkire ma emba entimo de ma mo hu nyansa na mo nka nyansa sembi enkire saa ohena atete kwa no wudi saa koku ase we hene na wo ma wo ho so a wo ma no enhu bia se asante hene papa wadwene ye adwuma dormaahene wadwene ye adwuma na mpo no se wo pese yeti wudin pa ye no according to ana se ye no e wo kwan papa so
na do sori ana wano so wano ayete se abana wode hare okro no boya anti no sori bia na che se pensem akeka wo dormaahene wo enye social media nka hena na animu na even sa we kura na yehye kokuo na asimpo no enye social media Ghana for even in their social media bampo no Ghana for ahena ate domada Ghana for ahena ate domada mpo no ma be hu se ohene bi di hene bi ekura bi yehye kokuo ase ma wadwene ye adwuma dormaahene ma wadwene ye adwuma ye origin ba kumu ye nua no ma mo gidi se ye origin ba kumu no mo ma ye ntiku kuo na ye ete no ye mfa kuo no en target emabunu ya wo ye mpotamu ye binum ye drugs enunum red tramadol ne ade ye mfa kuo no target se ye ma ye binum omunti abrabo asinti ebi omo de omo nsa ahye omo damri fam ama mema bebre ni ahoho eteki advantage of ye ma na ma enne yade eti atesi wo ye mpotamu ye mfa kuo no en target se enkrani kumase any Libya kwan mu abonfo ewu enti sade ebeya ye besia no kwan ama se bunu ni pese otu kwan a obetimi afa kwan pa a obekwa a obenya nkwa ana se enkrani kumase bridge ase no abonfo ede de kwan ba ne ye befa so a yenso yekui ayo ne ye bibi be ya akono wo buruman mu na nkura wo no mutu kwan obrekwa woni mbutai ode kwotena enkrani kumase no etu obetwa no de bi eho kuo ya yese mo tikuo ye frɛ no bronchempem cancer nana no mutimu tena ase madomahene ebe gina ho kofa asantefo sikedwa ebe didi asantefo atem se konfo anoche ya nkoma mfiri ba bia anyi sika bia mfiri suramba na sa domani na so aba be ka kire wo se me ye domahene me ye bia nani me nananom ena di jabae na krama ekokọ ne kotu jatua na no ansa na ye nyaja sa asem wei eya ade no de to asomu hey Messi nananom amukọ bunu traditional council meeting no wọ́n sẹ́ mo botae a mo de kọ́ nyina mo kọ́ fie na mo nyina ma dwuma ya mo kesene ne dormaahene eyusu mo se woni ma menka nkyere mo last year ye nua ba bi e bae na na montuo bi e wo ho se ye tu se de be ya abono kasa no ye de be wura adesua mu ama nkora na sunya ana ye tu ho anamo abonofo nyina na ye tu ho anamo ye nua ba baako efi outside bae ho na obi ko bi sa ne se na wo firi hin na so wo mi firi kentampo na so wo firi kentampo se sen wo ya nkranza ni kentampo ana asa wo ye mo ni kentampo na so kentampo ya nkranza adenti na akoka se mo ni kentampo se hey eni amode mo nkan ye mo nkan ho no mo yi ama mprensa eti yeso ye ya dwen se kwa bia so ye betimi ama mofu aba abeje kentampo sa nipa we ena makwa akosa line se otebono traditional council ena makwa akotena nase o yusumo efi se wono gina wo se okon ma bia sa nipa no nkrofo e wa akwantuo mu di o mu resources me kire o mu sika o ma hoden o mu nyansa nyina beba beta na chi na emom ni empa ne se obema mu nyina ma hu se ono ye powerful on ka se mbekoto no na emom se de obebu prayer ato mo so mo na mbekoto no na dormaahene metimi aka ne bold se ahemfo asabe mo ne ne koshi aye no o wo sika cha mu nyina so wo ba obi fie no abeyi 1 billion ato a o ka se wo ba na anasa bibi nasini ohena unsiri ohene dormaahene eyusumo na dormaahene ni adwempa bi amaboro uti na dormaahene a sade ne nananom history ono aka ntokwa e ma ombo asesa ansa na omode ntani e ba beje ba bi omoti sesia no enu ana na dormaahene pese osan ekofa ba enso na dormaahene sabre na nka wose wo kai se Ghana ye duru ba bi a yakoko awie emra eye adwuma se Ghana nsem eni asem bi e court eni ahimfie nsem ye bedi o social media de a eni ye wo kotena dan mu se jeja asem bi a ye de aba no ka kire nipa se onko ka na internet na wo kasa ya wo ka na internet no wo de bokuro wo de tete abusua mu wo de otan e hye nkoda e wo bunu mu against Ashanti and other tribes adenti na wo yesa ena ye tuwe ya wari ye ho asi se wo pebre wo se odoba ye ntema e sa abre we ya etidia na wo ye traditional boundaries any geographical boundary eyepe edie na opeso otu futurugu amanfo ani sa enkranza manhene mfa ne ho medomo se kotan sante hene eti sa na tie dia kwan bia so obekwa akotai mo manhene chi na kentampo kuro maje esanse mu hia kentampo e dia beka buru nchempemo
awurade nyankopɔn nana dormaahene sɛ mo sɛ mo ba yɛnso yɛ ba wai deɛ pɛ sɛ ɔte ase no enti adwuma na wahyehyɛ no mepɛ sɛ me wɔyɛ ne mu ma hu sɛ mehu na bere bi nana sumahene ka kyerɛ nkranza katachie sɛ wo yɛ bafo pimase ni menje wo ni sɛdeɛ bere bi boy bi ɛka kyerɛ nkranza ni na ofiri UK a ofiri Kintampo sɛ nkranza fo deɛ yanyimu ni no nana sumahene nkasa aka bi wo nana dormaahene so wo suma abusim hene ɛma ne kɔma speech ɛwɔ mo maahene sɛ wo taa na chi neta na chi tena na no mo traditional council so mo afre mo hene ma na ba eti asam no yetietia wo de opese o kire nyina ne se nkranza nkan buru nchempem odi a wo be distort nkranza wo be ma basabasa ye asi nkranza na na dormaahene ebe fa yem se akaduru no wonya be ma nche wo bia wo uti ya shada ne yamma wo that gap ajejawa se oh wo de ye hwe ba bia wa hye mbeduru bafo pim aseni usuro bafo pim aseni enso wo pe nkranza man hene na wo no ye bafo pim ye otoso nan no se o meka buru nchempem wase mo ye wo ka no ehe ne to asomu usuro bafo pim aseni enso bafo pim fie sikani bafo pim fie ene waduru ba bia okita position de o kan no de a na pese o kan ka wabonofo ho enso wo firi nkranza achia na wakwa akose nkranza se poto kwaya mode ye nam so nyina ye nim ye nua no ma mo nkranza ku ahodo mu nyina me ka ma maso ate se munyai sa buru nchempem ne buru sama bodi mu sikese mu nana dormaahene opese obo nkranza program ya e friend mekobunu was meant to introduce Bunu to the whole world in a positive sense. For the first speech of Nana dormaahene, and I would say Mekobunu program. Now no program amuye na mi hu say eno de wan kwa ankoto bomb. But first speech, uko say the poto said the Nana Buru champion meeting uko say the poto yi. Nana dormaahene. Na ehe na akosua wo mra. Wonko ani mra nimfu a wakosua mra so de ba be bokuru. Mi hu bi da. Ubetu ani asi nkranza so ubesa nkranza na wo pa ni monyam na free tete no wa hu so obi atwa fa bafo pim so abeda ne be mada nana kan no kura ye de atuo ni ase kan ko no nkranza ntofam na ente se ne aye gina mranim unti mehunahuna wo bia de mpesa ote ase no no nkranza ni be bia wudi nana dormaahene chi hweye na saa na mu yusu sa boy ye friend nkranza katachie ya nne wonu amu wonya pa obeba be pa achew a wode wada no katachie ye video pa achew pa nkranza na kwa mbafo ene na tena komia nyina achew na pa asante man traditional council na achew dormaahene yusu bi papa kire se nkranza sa asimu adodode eni mu ehirade de papa yipe na emom o kwose opɛ yasema daabi adan a yenton ye yadwen ne yakonwa emfama wono no yembetena na se mane nkeka nsem a esese firi nipa no ba enkyere yen na yenje saa nsem ni enye saa share video no na enkoto no namni se wate dada nana sesa usuban na suban we yemfa ntete nkoda why na dormaahene to de bi o ho a otimi ma yen yedi wo ho yawo eya me ya se me ka se go ya kyerɛw efi se asantefo ne bonofo nyina ye baako na utimi ka sembi wa hu ya nhwe yi a na ya kasa na tiawo ba wa wonim se asantefo anase ne bonofo nyina no omo ontetie bi se akoda esuro pani anim kasa eni ti se akoda akora ne pani nyasem a ya jebim die no ede ma pani ne ede fodie na makoda no sa akoda na asem ede kora na ontimi nye pani nkasem endi bem eni ti asantefo ade ba ko a me de pe o masem ne se o mu de ni die ma pani suro pani ba se onkomodie bi ama yenom nyina na ya tete asante amamrem no ya nhwa ye benya o kasati a sanse onkomo a wudi ani udwabo a wodi na emfa sikadwa kofi ho ba bia tie miye on se
o create problem ba aya na hadwen me ye video bi be kan ya fight ya ma de odi kan de ba ye no ye ne enuanom bonofo aye baako ama ye hu se ye enuafo eno ko so ye ko gina platform so awodo de solve ye problem o san ko break kru na ye den nana edie ne wo house nana opem so ase o pesa wo nya ne kasetia ne o problem ne sen oye kin Solomon no tetumi so me kan sem bia che me yoyoko ene asoma busua na me na otete me yefe no madam afia dapa ne mla ne de osi akwan che so ompene ema honhom bia medi ne ba na ne nana bia watete oye dunsi ne otete haban na ma me nkyere we bia me nkyiri ne bi firi me na ba ko ne fa ne kwabram osi e asante o me na ba ko ne fa ne kwabram osi aya me na ne nua oye bema no oye dunsi ne a waben pa o me eti ase se ye kyiri bi so firi enkranza etimi na ba na no edunsi ne efe ne madam afia da pa no sie mi abakosem yie wo ya Asante ni bia ye kyere wo bakosem ane onton a wo bo ye ma me na na tia se ye fe na Alice Sapoma Shenkranza hwe Alice Sapoma ne enkranza fodini de ma me misuro se ye ni se ye ka ye bonofo mo bonofo ne Asantefo de kan ni se munyanta wanta wadie na mekan me na ye fe ne Sapoma Alice edi amabo ibisa nkranza se Sapoma Alice no mufiri he me koya me say me na otumfo pem so enana aye yedi ade o me K1ng Ghana Asante achem yedi ade o dwansa e ma ne yie yedi ade o dwaben me na otu osrebo yedi ade o dwaben ma ne yie eniti na san hwe se ye san frɛ me na no Alice Sapoma na se o san free nkranza ho ti Asante ne nkranza ne bono no eye baako na de be pa na wo problem ho se opese oya na entitimu ba ebono ne Asante ntem bidim na ye buo ye no bi se ne ye ntumi nkasantia o enti o ye se ya no wa makwan ama nkrofobia sebe o ma no ye ya no ana se bi de abufuo bi o ntumi hye ne ho so akasa na tia o on se eniema bi wo ho ekoso a edie na wo problem be na wo sikadwa kofi ho sikadwa kofi na ma me kan cho se ye no yesu ano abakosem ya kire yen sikadwa kofi ye fa ye ni hu sikadwa kofi no eye sika akọ ye fa ye ni hu ana o ne dan a wotim ma me kan sam nche me kura na me abofra na ya kire me amamle ye mpagya no ye ntu na sim mpagya no oba ye no si ho brane tie mi ye na nye nipa nyina so etimi di wo mani hu sikadwa kofi o mnya nkwa si ade uko wura sikadwa kofi dan ni mu sesi ye ya na bone wo ho a wonsan ma obewu se bone wo ho a ye mfa ye ni hwe sikadwa kofi obewu nya ni nyina na ehwe ani ti na King Solomon timi modwa mfa sikadwa kofi megina bonten edipa ebewuo ni de oye na ebesi ne dɔɔso tinye nipa nyina na ese oni o mani hu ani ti na yaye no nyina so obi te se ne counterfeit a wo beti ye betimi de apia kire ne se de ne su ne de ban tie sikadwa kofi ehun nkomo no etese etetete ye nananom pen so a na omode altar no a na apamda da mu ne ye mo som no ama asofo ekọ sere bone wo altar ne so no saa na sikadwa kofi wote me kire wo yie se eyem nwa se wo ye ohene na unnim sikadwa kofi ho amamre ye de wasi hene na wenum nyina na je se ye mofra de be kire wo na menya kasati afa cheme eye de wo ye na betimi ama ye nya kasati a wo sikadwa kofi ote se de waya bone na wapata wo bone ate ntomadan no ntomadan na yesi yahwo hamahye abewu tie ano no sede na ota ni sisa ntoma hia dan ni mu no saa na sikadwa kofi si ho eni ti no na nya obi abone wone ho bia kohwe ota na obewu saa na sikadwa kofi tie ye fa mpie bedwam ye nim sika akọ eti Asante die na paso che se nye gold ana Asante di gold ye den gold abu ye so ama nsuo to a enka ne ne etete gold gura ogatam hwe agudie ne pemprani a ye na nanom de agya hwe opem so efa ne ho a hwe sika akọ edi ne ho atrentue na dormaahene me ka we ya kyerɛw wa hwe ye nyina benya okasatia ochi wo mu ni betere ye pe ene osoro ne asase ye pe kura na
King Solomon ye na opem so na me bo di a me bo mu ase na ne chaw kura wontumi ne nyepe me ka sema kire enatie ne ye oni yo ebi ne niema bi a wo ye wudwa a waboyi efa sika dwa kofi hu ben a wo kopra betum sa otwi mu ni betene yepe na opem so King Solomon ne na asintia so kura wunya na ne na yepe wontumi ne na asintia so mpo enyepe Baby a King Solomon ebetia no wo ne nase chawo na ne nase ntia so mpo no untumi ne nyepe emfa ho ntoto na opem so e kan we ya kire wo etiti mu no a mo me yahu se sa Igbo king no obaye no o part of them sa Igbo ni na obepra hinie no wa cheche sika ma ahemfo bi te se wo ani Kevin Taylor mo any TV stations ni radio stations bi say ka mo be ma ahemfo ani mo nyama ba fom won say oto odadi ani ti saa ohene ni hyakire amo ne na ya pam e wo kwan bi ma fa so be ma hini akofom mama me kan san show asante for the esuro ni say obekasa tia hene ana say obekasa tia pani asante ni say obetimi akasa tia pani mu no na enafom efise entete bi wo ho a omo komu omo suro ye suro aye nyina ntimi nka bi nkire wo no ke betia kan adwan kire wo ba de ya ma ye suro ni se ya amfa santete ye bupani de ni die ma de ni die se no na wo so aye ohene ni nti se de otie bia no ye de ni die ma wo na kanya sa ka obeje wo ho gina wo ensa no jania na wo ye no odi sa de we ba ye ma Boroni Asante confusion bebre my name mamu an ya di nyansan mu ni nimdie mu no ya solve a problem o san ko private tuma be yeden udwa wo boy ya wudi nkom efa sika dwa kofi mu ben tira ma chere o se me na na kwabrambo osi me na madam afiada pa a o yodu sini a no free K1ng Asante achem no no odi ehima odwansa e ma ne yie o san me san di ade me meti yi me yokuo me na nasan ye otu serebo me na nanso ne opem so King Solomon na otitumi so nti on kasa odi na wo kasa on fiu shoka sa mu ye na ahwe ya ye numi na ebenya okasatia Boroni Asante ni na e baako yani ti sa wo kasa kwan be na afa so obedi wo hini ya nkire wa mamre ne amane ana so obo kekasa ukumu ma me fo so kumu ma me di ne be pretumi na ye no kura na na hinie ni nuru so ana ofo so kumu ma me de ne ebe pre ya hinie no saa de ete no na ye no kre ana Igbo kini Igbo ni nu a oba ye no a wodi sika nhyehyɛ mochi sɛ mon kasa nti ahemfo no na nka ahemfo ni munyam na fam na ye no kre ana wo ka ho bi ho ana wo na di mutintiman ya hwɛ yie na wa hwɛ ye nkonwa na wote so na nkasa de bedi unya moni na ho na akoanya no nkonwa no ye din sɛ ya konwa na ne din nkasa de akoanya ye na nanu be coin no munya e ti ni din dia konya ti wonya so bia tena moni na ho na hwe okasa mu yi na e wasante de metumi aka kire ono no obanyensafo ye bunibe ye nkana sem pedasi the most loyal people in Ghana here are the ewe groups anya krompa or support ni dia no mu account group mo be support mu amu de no mu di papa mu di otan tutututu mu ankasa mu ntam mu di otan tutututu mu ankasa no wa hu say igbeni bi be sori atia ne yanko igbeni mu ni ma mi ka cho aigbe kro no ye wonchichemu nso saa ye wonchichemu we wo anwulo ye wo bato ye wo fodome ye wo even the Togo for no mu wo ho wa hu fodome for wo ho anwulo for wo ho even within the kwapon ye wo nchichemu wom, but you never see say igbeni akasa kire atia ne yanko igbeni da. This is only the account group. Mu amubaya ba kwa mbetena hodin mu yayi mesi broni na de ade abramu anka muti ho nka mafa no broni kokko de ade abramu nka mafa no. You can't be one, you can't be united. Mama obi osofo bi titimumu, politician bi titimumu, ohini bi ba bi titimumu, and you are happy. You people should rise up, especially the youth. And ya no biba becho bibi and now biba bibi. Whatever it is, God's stool is God's stool. God's stool now,
wherever it's coming from, whether Okonfanochi commanded it from the tree, from the rivers, from the lakes, from the land, wherever it is coming from, it is a golden stool. And I sometimes I'm even shocked how Ashantis were able to even protect that stool in a difficult situation, Krampon, where there were no Ashanti men to rise. Their women stood up. Their women stood up. And all the account group, you are one. This should be your history that you even talk about. In fact, Ghana here, if they want to talk about Ghana, they talk about Ashanti history. That's the history. And you are here, you can't protect it. I am the time that Ashanti is mourning, after and some be after I will be and I'm going to free. You people should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. I said I'm not a can. You should know by now. But I just like that kind culture. And I just like, that's what sometimes say. Sure, this is what people don't understand though. Obi ya santini ye twana moja bepi. Obi ye aibeni ye twana moja ne bepi. Obi ye say o twana moja ne bepi. Let's protect Ghana history. Wherever you find yourself, whether you are aware, you are Ashanti, you are Akriapim, you are Mfante, you are Nordina, whatever that you have there, you should protect it. No, brother, no, the BB say abachow, and no kwapo jedi. What they are then your ancestors they know they it is never true. And then mama no sometimes I feel ashamed of you, some of you. Me ferry mamu cry, me ferry, me kind of cry, me ferry mamu pa. She okay. And one thing is, it is not ayo mpenifonu bomo amubetu nkwalafo no mbom na ye. Penny obetu akwalafo se. Nka ye se mimi se ya me nya asante no me na mimi mbom na ye se me metena ho na me nto ayampia. But you see, it doesn't make if you have sense of humor, sometimes it will be ye bibia and how if you have sense of humor. How because you feel say what I wanna wo ho a nka wo so be ye bi. See sometimes say I can't wear this kind of wear this kind of wear this car. Una wo ho bia wo so be di bi. Why na wo so good na no more be kase won pe. Una wo ho be di bi. Nti e ka say aban we aba wo this car aban we ba wo so wo ho be di bi. But wo dia no de nya sato ho. Eno kwapo de yemfa no nto nche. Nti say ya wo a nka wo so pe ne saa. E ya wo a na me kada bia me se me ena nka me me mama bi yesikani ana me papa bi nka me mpe mabusia ni bi ena mabusia afọ gugu abro nka me mpe egugu abro kire na enda me sore ma tu kwan akọ ha enda na mo ya invite me Jane Braha bedi is ebedi ayi holiday na me tutu kwan na me kọ na me banka me mpe wana ewo so gu na nu ma nu mpe nti minimu say in any way no yes, and I bet you but if you have sense of humor, ube jaya noka because ya wanka ube yebi. Asante from rane, or binya sabi and ko baby, oh nyantinu. Ni ya automatically. But say we ye bononi, we are santini, we are kwapimni. You people, you should wise up. Because as someone will say, politicians have gone to the extent say omu shahin fu biase and omu deep bonnet. As someone tears yes, sir. Now, and no, mama and papa mumba. In as much as you can belong to any political party of your choice. Of your choice. But my politics no titi ni what busi and meaning politician me no ni MPP ni other one so NDC. They are wise. Those are the wisest people on earth. I love that. Because the one you NDC nya onya wotamfo. Unya MPP nya onya wotamfo. Mama yen dream sa. Na se obi obedi no odin papa mu ba mu you people should wise up and rise and fight. This is what you should be doing. Abunu foni asante fo awari bebre na no madako bako ni no yabunu ni na nikunu ya asante ni. Now there's argument every day in the house and the eja to mu say pum just because of obia dia oyenti e say obia warrior. Ma warrior gu. Are you not seeing? Can't you reason? Can't you wise up?
enka ye no ma ye nya asante fo no ye mbom ye metena ho ne ye keka na mo nka so nya asante ni ana onya kan ni nti no na oye we na mo amu mo hwa igbefo na mo fa ntum ho fo because there is no way they will fight aigbe ni nyanko onya kodu na pa be no vi nyenye ameya ko avo ni nua ni we ya asa onko no da eni nti wo de hwe my politics embra before they don't even envy anybody. They are the most loyal, they don't even care. Anything I heard development in new house and for because they are content with what they have. And the end this Zufu, I'm not naso sa munyashu. I feel where they say the mark or ya deo. Man, ya bebo much into President Mahama be. Eh? Oh, they're okay. Your history you can't even protect. O see obi be ye say Bible mu o kronko ko butu obi su mari ye say eno de wa jeno di na wona nanu mo de na konfa no chat na ho command golden stool aba no de eno de enya yi because say they say if you the moment the thing is whether it is from a realm, it is from a yi, it is from asasiase, there is a golden stool. Oh, Mama, me ye binumu, me say me pe account group na asempa. Most especially asante phone. Mama, the binchi chemumu. Are you not seeing? The thing is there. The signs are there, real, and you can't see. Hey, bibini suye dipo. Bibini suye dipo. Onini nyamu kun keke. Oh, the youth of Bono, the youth of Ashanti, the youth of Akuapem. Akuapem for Kwabo, the Mohunya is some fancy for Akuapem anyway. They don't even care of them things. Huh? Especially Bono phone. Monshe. Na, what me was a Bono no crampo, my him for no crampo bebre Asante for. Now Bono I have for phone in Asante for. And most of them are not even in support because of croaky to a binti. You people. And the secrets are out. Where secrets when the womb? Logically, there's no secret in this. Is there not a golden stool or a gold stool? There is. Me see video because me nya no motagimenti me ya to so sa week ma bramo krompo. Oh, mo time ho keke. Oh, hwe wani anwu. Mama ni nwu we hu la. Me ferry man okra me ferry man ni oya sa me ferry man okra because this time the Ashanti is mourning. Ah? That time we Ashanti. No wonder. This Obi ehunu na ye obi de. We even had content creators, famous content creators. Our content, and Ghanaians in Kwani consuming, African wide and consuming. So I'm do holding his and for them, no, I'm find your video. I'm enjoy. I'm sure some Ghanaians no don't want to carry this guy. And then some of the buyers you can see on your screen. Also, you believe that is the response to dormaahene. Or say you believe someone divided the sea into two, which is will be try put him you know what. So you believe in an argument because you go to church. Also, you believe someone got pregnant without an intercourse, which is a Amomere Adoma Shoma. And when you disrespect towards that religion and that's the Christianity, no, we cannot because I believe in Christ. What am I say? And then when your response are educated, also believe it. Say Amomere Adoma Shoma, Obiane and that let's go with Christo. And now we are question to dormaahene. Or say you believe someone called fire from heaven, but it's a confirmation to bring in golden stool from the sky that you want to draw the line and call it a myth. Also, you say Elijah Bompire Mojamira, you believe. I also you believe say Elijah Bompire Mojamra. No, and so a true story we're supposed to buy into. But when it comes to a year confirmation, then you have a problem. That is when you want to call the attention to let Ghanaians believe say one of the most trending questions are currently all over the internet, and it's from one of the most famous content creators, I friend Ezik Obusana Najma Bedu. Also, just I know my way in it. Now, why would we are Canadian? Would you need it? Ye, come here, free. I'm Miss Musamedi, man, Kabian, and Kabian, cry, Debbie, man, Kabian. Miss me question, I'm a woman and Najma Bedu, said, Tikonkra, my minimum cost science mukakra, na median in your practical. What you say? I was here critical thinking. Nipa Utikonkra. So trading upon a boy and go trading upon someone you might think say be so perfect to the sense of sport. Then to K1ng Ghana that way. Said you know screen is to K1ng Ghana that way. Say ti konkora
se honam dua waye firi ho a utimu se broni frɛ bibi seachers apapo bi te se de ya pam e woti konkora ho na mibusa na najma bedu se so twedi amponkro ya asantefo ne so o ma sikadwa nam konfana te so bae wono a na bo sikadwa wono so na bo ti konkora na wabusa nyame awie se eye den na ti konkora apapo wo ho sa lines na akosi broni frɛ ni seachers eye apapo no ye frɛ bi eye me topic eye seachers we have the sagittal seachers we even have the squamous seachers the minor seachers sa lines no eye apapo a aye te se de wo sikadwa ho a wo se asosoi bibusa blacksmith bi na nana ni peti konkora ho abra nyame ebo ni pano ana dormaahene I am asking you if the nyankopon an nsa no adwuma supposed to be perfect eja apapo we with konkora ho then I believe that he did the same thing to this again. It's high time say empapa mu ye papa wari mu na najma bedu the video bi aba na wari egu adai bono ni asante wari aye basa bono ni asante yonkofa aye basa wodwene ho awonti ase it is all because of one person e dey basa who can history no be history na adequate educate people on your history na say wa bakwasem de wani nje ho wo ho na even say bono champion crazy for a meeting and normal bebre cost wo domain e cost wo buni impuntu are the people of bunu ehie who jani nyina ho akoka sigedwa asem solve problems in we bono youth no they need jobs say the other regions ni nyina ehia jobs and me can no correct say nka Central Regional House of Chiefs or the Eastern Regional House of Chiefs no ana wo mu ye nhyiamu nkesi hey they would have addressed all the minor problems that emma youth ni nya adwuma ana insecurity arise or region rather than to tackle or attack another region. Are you fighting for the people of Bono Nanagma Bedu or you are fighting for yourself? Come and tell us. They say you know how many bio once the man for any Bono for they are not rallying behind you because how many bio adia wo ye no frefre you to this so muni watembi like I don't know what you are doing you're calling upon the youth to disrespect you and at the end of the day because the youth ni mu they don't know mu do bi krom hinata but adia wo ye no because obi bo from you but a sensible matter pan here discuss in fact a sensitive matter and a papa so lead it towards to a whole tribe group of people omu faith omu kabom omu sacred and a disrespect na so omu bufuwa yakasa asantefo na ni so ade a wo ye ni nso ntwa ye aye te se obi akofa do maafo abesi ono mo beka je na najma bedu beka nsem bia mentumi nka akire some people will not be happy with that they will respond it means me who's asantefo ni bibu afu ti say fia so as nge I don't really judge them because ade a wo ye na say o bri wo mu kro mo beka so omu mu ade na najma bedu respect yourself na you tunu ntimi respect you media me dey buy as a science teacher and he say seachers no sagittal seachers no any me topic this common seachers no corona seachers no with the konkora ho I say the we sigedwa no and ajima bedu we bu say nyankopon awie say day na sa no ma we about the konkora ho if say show on this video so this is the first time accounts even including non-accounts are coming together. Wow, in fact today history has been rewritten. Let's say share my crowd K1 oh boy Juma we did the Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary news in the bar so you see commentary for on we so good keep on going and the style also the other tribe aflow unyi sorted India temni that's how becano it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are we need maybe a work strength free but it's all good. What you are doing? K1 Ghana, K1 what tribe?